अहानबदा मरोय बपाव चाही बिलियन 13.10 सूरबा गैलेक्सी रोनाल्डो लाइश्रमना पुथोक्तुना लोकताक पाट की ममिंग लौदुना गैलेक्सी अदुगी ममिंग थोनख्रे अमदी पॉलिटिक्स दा नुपी सिंह सरुक याहनबगा लोइनना मखोइदा थौना पीबा हाइबा हिरम असिदा खांगाबोकुलगी थाक्ता खन्ना नैनबगी मिफम अमा ngasi खांगाबोकता लैबा MMRC and Unity Park दा पांगथोख्रे मैम खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी संदोक्चबा निमिदांगी मणिपुरी पाव मिडेंग ताबिरिबा सिंबु सुरबला माइदेंबमना तराम नोकचरी हौजिक मियामदा पाव मचा खाइना पिजरी चाही बिलियन 13.10 सूरबा गैलेक्सी रोनाल्डो लाइश्रमना पुथोक्तुना लोकताक पाट की ममिंग लौदुना गैलेक्सी अदुगी ममिंग थोनख्रे मणिपुर की एस्ट्रोफिजिक्स रोनाल्डो लाइश्रमना लुचिंगबा टीम अमना चाही बिलियन 13.10 सूरबा गैलेक्सी अदु थेंगरखिबनी जापान की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी दा रिसर्चर अमा ओइना लैरिबा डॉक्टर रोनाल्डो लाइश्रमना नौना थेंगरखिबा गैलेक्सी अदुगी ममिंग लोकताक प्रोटो क्लस्टर हाइना ममिंग थोनख्रे मणिपुर की चीफ मिनिस्टर 𝐻𝐸𝐯𝐿 महाकी सोशल मीडिया थगलप पोस्ट खांगाबोक्तगी डॉक्टर रोनाल्डो लाइश्रमना गैलेक्सी अदुबु पुथोक्पा ngambagidamag थगतपा फोंदोरकपगा लोइनना मणिपुरबु ग्लोबल साइंटिफिक मैपता पुखतुना लमदम असिबु मसक ताकपीबगीदमग अपेनबा फोंदोरकली लोइनना अचीवमेंट असिना तुंगदा होरकलीबा नहासिंगदा लमजिंग लगने हाइबा वाफम थमलकली पॉलिटिक्स नुपी सिंह सरुक याहनबगा लोइनना मखोइदा थौना पीबा हाइबा हिरम असिदा खांगाबोकुलगी थाक्ता खन्ना नैनबगी मिफम अमा ngasi खांगाबोक्ता लैबा MMRC and Unity Park ता पांगथोख्रे ngasi नोमगी ओइबा खन्ना नैनबगी मिफम अदुदा थबक्तगी पोथारबा मणिपुर राइफल की पर्सनल साइकोम राजा हाना STC थौबाल ओइरमबदगी थबक्तगी पोथारबा TS 𝐶𝐬𝐸 सिंह खांगाबोक AC की हानगी मिरेप KS मेंजोर मंगांग फॉर्मर जिला परिषद मेंबर खांगाबोक KS कुमारी देवी अमदी सोशल एक्टिविस्ट एजुकेशनलिस्ट खांगाबोक AC डॉक्टर रोमेन कुमार खुंद्राक पमना प्रेसिडेंट मेंबर सिंह ओइना सरुक याखी ngasi gi thoram aduda saruk yakiba सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर रोमेन कुमार खुंद्राक पमना हाई मियामगी थौगल तौगे खल्लबदी मसागी युम हाना सेमजनबा तंगाई फदे खंजदुना खांगाबो खुनगी मियामगी चखत थौरांगी थबक सिंह तौगे खंदुना ngasi खांगाबो मियामगी मिफमसी पांगथोकपनी महाकना हाई खुनाई अमा चखतपदा नुपीगी थौदांग यामना चावी अदुगा इमुंग मनुंग गी ख्वाइदगी मरु ओइबा थौदांगसु नुपी ओइबी सिंगना लौरी हौजिक मणिपुरदा थोकलिबा इरांग असिदा खांगाबो खुनगी नुपी सिंह मैरा पाइबी सिंगना लौखिबा थौदांग अमदी थौदोक सिंगी वरोई सिन पुरकनबा होनकिबा कयाबुसु रोमेन कुमार ना सिंथाकी महाक अमदी महाकी टीम डॉक्टर रोमेन कुमार टीम ना खंजरंबा मी मसिंगदगी का हेना मियाम लाकपीबसु पुकनिंग यामनुंगसी अमदी चौकथोकसबा फावी हाइखी खांगाबो खुल असि महौसागी पोथोक मरांग कायना लैबा लम अमनी अदुबु लमदम असिदा हाना लैरंबा मिहुत सिंगना कुल असिगे करिसु तौबीरमद्रे हाइखी महाकना मखा तारदुना हाई करिगुंबा सेंबीबा मपुना चानबीदुना महाकना मियामगी थौगल तौबगी खुदोंग चाबा मियामना पिबीरबदी हौजिक खांगाबो खुदगी थबक फंग्रिबा सिंग असिबु सेंथोक लंबी लैनबा होनगनी मतम चुपदा इसिंग मरांग कायना फंगनबा आरोंग तुरेलदा तांगजदुना लौ सिंगु तौबा यानबा होनगनी हाइकी महाकना असुमना हाई खांगाबो असि कौनागी लमदम अमनी अदुबु लमदम अदुगी मिहुतनदी मसी खंगदबगुम मियामगी कानानबा कौनागी पोलम सिंगी फेस्टिवल गुम्बा अमता तौबीरमदबसी महाकना मियामगी थौगल तौबगी तंजा पिबीरबदी नुपी सिंगबु मरोमदोम लेप्टबा ngamnaba सोइदना कौनागी पोलम सिंगी ओइबा फेस्टिवल तौगनी सोथरबा लंबी थोंग असि अफबा मखलगी लंबी थोंग महाकना हेक ngamba थाकता सेमगतकनी हाइकी अदुगा लमदम अदुगी लाइरिक लाइसु हैरबा माहिरोइ सिंगना अवांगबा थाकी माहि तंबदा मखोइगी दमक पैकेज अमा सोइदना पीगनी हाइकी ngasiगी थौरम अदुदा खांगाबोकुलगी मसिंग यामलबा नुपी सिंगा सरुक की तुंगदा हदक चीफ मिनिस्टर ना नुपी सिंगी सेल्फ हेल्प ग्रुप सिंगदा सेंथांग ओइगनी हाइना लौथोखिबा दुगी मतुंगिना कुल्लदुगी तोंगान तोंगानबा नुपी सिंगी सेल्फ हेल्प ग्रुप सेमनबसु सरुकिया खिबा नुपी सिंग अदुदा रजिस्ट्रार सिंगसु खुदसिनकी प्रजा हौगले बिजुन खुदिमक थबक पिबदी आई गेरेंटी तौजोय अदुबु हौगले बिजुन खुदिमकता मसाना मसागी सेन तानबो नमजननबा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अमदी फ्री ऑफ कॉस्ट पीबा हाइबसि मै गेदे सुबा मदुगे एजेंडानी अदुना खुद साइबा खांगोता तके बति गमन लई हजिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के मतम हजिक
AI free AI training भी है होजे कोई खांबो खुंगल होता नते खांबो केंद्र दा लेकिन वो ना सिंचे सही होगी बस सही तरह का कुंसी नारों से ये करी डेवलपमेंट नॉलेज करी तो लेकिन मोई होगा तोमान वा मोई होगा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम होएगा मोई होगा मसा मसा तो बहुत विजन ना होना वो इनिशिएटिव तोमान तोमान वा करी अधिक कानो प्रोग्राम तो उनका लेकिन उदय मसीम तक आई नमनवा होने जगह खाली अदुगा अहुम सुबदा रुए नसीगी हमीरी माइबेन सिंगी कोईना नुबी सिंगी है क्या लमदम में सफर पर केंद्रम सफर पर नुबी सिंगी होगा चरम चाव को देखते हैं बिना नुबी सिंग से कोई मसांग रोंदम लेकिन दबिया है वुमेन एम्पावरमेंट है किसी अंतर कार हुए अकोई कामों तो जिक्सी कौना सी कामों सी कौना की मैं खंडरी सेना रखा था यूट्यूब पर देखिए कौना की कोई प्रोडक्शन तो नहीं है अदु नसी होगा कोई सी कौना की होगी स्पेशल प्रिविलेज करिए कोई फंगर के सरकारी में कहीं मैं आपको वीडियो भी बना लोके लेवल में नसी होगा कौना की होगा कहीं कोई एनी एंगल की मैं आप सपोर्ट भी करो याद रखो खांगो सी कौना की लंदन में ना सो क्या हमना मोइना स्वाइना मैं आपना मणिपुरी में आपना खंबीर से अखोई लेरिबा लंदन से एमएलए से ने ngasi होगा कोई की खांगो केंद्र से का खांगो का जगह से कौना में सकंगनिना हाइरिबा लंदन से के तो कौना फेस्टिवल में तो गुंगम दो से बसी करियो अंदरोदनी क्यों फेस्टिवल तो क्यों फेस्टिवल तो होगा अंदरो की लंदन की टूरिज्म तो मयाम लाखन मतुदा शॉपिंग मत होगना होतना मयाम की चान बचन मयाम तो का मयाम तो प्रजा तो सेना में तजाम हो अखोई खांगो का सही तरह हाथ जिदा सही को कौना फेस्टिवल तो नमदम से मसी कोई याम ना चाव कोई असोल में मनी मसी में कोई आइना आइना तो तजा अंजर के फर्स्ट प्रायोरिटी कौना फेस्टिवल की कंपलसरी तौरने है मसी में थमजेगे अदुगा कौना की लेबा कोई की प्रोडक्ट सिंगसिबो कोई पंगो तो जो ना तो सीधा कोई की इमेजिन से वाना सारा का सीधा मिडल मैन मनम मरक परत में आते लई को मीदुगा अखोई की खांगो सी की सोय कौना की अदगी न तो हिंदी लोग हिंदी प्राप्त की होगा क्लस्टर से मगा पुरे दे गदरा तो स्टेट के लई दे मीदुगा अखोई की क्लस्टर सी का डायरेक्ट तंता रगदी एलेस लिसिंग मदमीना लिसिंग मारी लोग कोइना मदुदि ताकर लिसिंग अनि के बहु दुमियो बिया बो अदु इतारगदी चहुम फंगुगा लिसिंग अनि फंगुदु कर मन फै कर फै भाई अदु दाडी मसी के नंता कोइ नंतना को कोइ की लोकल लीडर्स ना मदु क्लस्टर से मदु बसु ये खिन बिगम सागे मसी तन सोई मसीदा अयिं सेजेगे खली अदुना यारि खै अइना हजि को सोई सेलेक्ट ग्रुप सिंग लाइब्रेरी बंगसी टीवी से यावरगनी एनी बेलेफ सिंग सेलेक्ट ग्रुप सिंगा आई साइटिंग सिंग आई नमजब लेवल दा आई मते पाकर तुम लाक्चरी अदु करिगुम लाइफ होगा आई गुदम साब सोना बीबी को लेरगदी सेलेक्ट ग्रुप फागो के गदले सेलेक्ट ग्रुप दिन की स्पेशल पैकेज है हमने सोइतना आहान सही तो जने तुम जगे अदुगा मथंग सिना कोई बड़ी सुबह से मरुइना Tronglawi ki thaudok ta chenabasing athubada lengak na cherak piu haina wakat mi famkhre amuko kohar MSF amawawa amadi PLMPAM ga SURBALA santhel ka punna khutsam naraga Kakching district ki santhel bazar da tongan ba lupsingi luchinba singsu saruk yaduna pangthoki ba wakat me famaduda saruk yariba singna manipur muthat pa yaroi central force sing hankro aikoi amat oina punsil lasi aikoi ki leibak aikoi na ngak chagadabani don't kill manipur people terrorist singna mitam hatpa lephalu india government ki aron ba lalong kudak ta handu u aikoi gi tungam chat aikoi na semja gadabani haina thaba play card kaya paikhi loinana long live manipur aikoi gi leibak aikoi na ngak chagadabani manipur tugai be yaroi long live manipur gi apun gi saktam kai be yaroi haiba demand kaya su khola oina lauki khongjang aduda saruk yakiba MD Mafizuddin Elias Tongbana Fongdokibada Manipur da lising ani ga kolumdogi megi tarik ahum dagi hauraga ngasi fawba tangdu leita daba santi leidaba mihat mipuna thanba Manipur ama oirakliba si santi da lehan biu mihat mipur lephan biu amadi community amaga nungsi chanana lehan biu haiba pandamda wakat mifam pangtokpani loinana India lengakna Manipur da chingi mioi singa tampak da lakpa yadaba tampaki mioi singa ching da satpa yadaba si leidiba mafam da nungtigi tangdu leita daba mihat mipun thokliba si lephan biu relief camp singda leidiba IDP singasi mayum da hanjan handuna santi leiba tangdu leita ba Manipur ama ohenbada Manipur lengak amadi India lengak na athuga matam da hona biu haina mahak na makha ta na fongdoki Manipur da project mafam singna tam da kumak pa ya daba koi tamna na koi singi yaga da
काबा यादबा सत्व यादबा सुगुम्बा लेरिबा अमदी मफम अमदगी मफम अमदा नुती की तंगु लेतादबा मिहा मिपुन थोनबा असुगुम्बा मयाम असी खुदक लेबहनबियु अमदी मणिपुर दा हौजिक अखोई मे 2023 दगी ngasi फौदा चाबा थकपगी अवातम कयामरम लेहल्ले अदुगा अखोई लांजेन अदुना लेरिबा अखोई रिलीफ कैंप दा लेरिबा कया सिसु अखोई हंजल हनबिदुना मखोई मखोई मयुमदा हंजल हलगा शांति दा तंगु लेताबा मणिपुर म ओहनबदा ngasi मणिपुर लेंगा अमदी इंडिया लेंगा नचोब दायित्व लौबियो अमदी मणिपुर थुगाइबे यारोय मणिपुर दा अखोई हिंगमिनारिबा फुरुपसिंग नुंसी चानना हिंगनबियो अमगा नुंसी चानना लेमिनबदा अखोई मणिपुर लेंगा अमदी बीजेपी लेंगा असिना अखोई दायित्व लौबियो अमदी मणिपुर सरकार हौजिकते मिकअप थोप मतम मोइरे हाइबो फमदोमा अखोई थमजरी अमुको कोहर MSF अमावोबा PLM PAM All Mayai Lambi Clubs Organization अमाल को अमदी मयाई लंबी अपुनबा मैरा पाइबी सिंगी लूप मलमपाल गा पुन्ना खुत्सम नरगा समुरो अवांग लेकाई दा लेबा कम्युनिटी हॉल दा वकत मिफम चथखरे वकत मिफम अदु समुरो बाजार समुरो नाउरेम लेकाई थोंकोंग लक्ष्मी बाजार थियाम लेसांखोंग नरन कोंडिल तखेलमम लेकाई सेकमाइजिंग ओइनाम सवंबुंगदगी लाकपा नुपी सिंगना वकत मिफम अदुदा सरुक याखी वकत मिफम अदुदा तोंगान तोंगान बा लुप सिंगी लुचिंग सिंगसु सरुक यादुना हौजिक मणिपुर दा ओइरिबा फिबम असिगी मतंग दा संदोकना मियाम दा थमखिबगा लोइनना Long live Manipur अखोई की लेबा अखोई ना ngakchagadabani Manipur thugaibा यारोय long live Manipur की अपुनबगी सक्तम कायबा यारोय हाइबा डिमांड कयासु खुलावैना लाउखी वकत मिफम अदुदा सरुक याखिबा मलमपाल गी प्रेजेंट लोंगजम चावपुना फोंदोखिबदा हौखिबा मे गी तारिक 19 दा फाजन खिबा नगा तरुक ngasi ga tharaga numit 10 ni halaklaba fawba thadokhtaba amadi tronglawbida bom kapsinduna angang ani yamna sathina hatpi kiba thawong adugi achumba fangdana leiri hauzik panliba lenga asina pumnabak तासिनदबा उसिनदबा गुम लेरिबा असि यामना पेंदे यानिंगदे हाइना पेंदबा फोंदोखी ताइबंग चिंचाक चाबा हैत्रिबा अफफतमा मसक खंगजद्रिबा का लाइगी पांखक ओइरबा अंगांग मिंगोलदा लेतुम अमा बहुनी खंगजद्रिबा करिमता मारा लेजदबा सांग्रबा कसिनतबा अंगांग मचानिबु ममी हाइदना ता तमखिना हापिबा थमु सोना नुवाइते अदुदा सुनतना औजी चथारिबा अखोइ मिफा मिपुन मोइना फाग्रगा मांहनबा हापिबा तौगु मयामसे मसुगुम्बासे अखोइगी हौजिगी सरकार जिना येंगागा लैबा ताजु तासनदाबा उरोजु उसनदाना सुम लैबसे अखोइ यामना पेंदे मछि अखोइ यानिंगदे अखोइ इसाना इसागी इरमदा माक्चरदे अखोइ निंखा तंबा हाइबदि अखोइ हानगी मतौगुमना निंतमना लेगदबनी हागा खंजंगा लानी थि हदि लैबा सरकारना मियन तंबियु नत्रगदि अखोइ बाजाई मयाम दिना इहो तौप मयामदा पुनमक्ता अखोइ लेपना सरुक याबा यौजगनी अदुगा हदि अखोइगी सरकारना हन्ना यंगिदबा तासनदना लैबसे अखोइ अदुकी मतिक पेंदे Mayang Imphal da laiba Khuman Multipurpose Hall da Mayang Imphal AC gi MLA Kongkham Robindro gi liting makada Social Welfare Department CRC SRE Tayel Pat amasung Alim ko na pun nasinduna numit nini chathagadaba Assistant to Disabled Person ADIP amasung Rashtriya Bioshri Yojana RBY High Scheme ani asigi beneficiary sing masak khangdokpagi camp ama hongdokre Social Welfare Department Extension Officer L Bobona na phongdorakpada pokpadagi natraga खंगु थक्तगी 40% अमदी मसागी मरक्तगी लैबा सोइनाइरबा मियोइसिंग अमसुंग चाही हुंफु हेलबा सीनियर सिटीजन सिंग मसक खंगदोपगी कैंप असि हयेंगसु केंद्र असिगी ओइना लफुपा तेरा हाई स्कूल दा पांगथोकनी हाइदेबा कैंप असिदा डिपार्टमेंट ना मसक खनगतलबा बेनिफिशियरी सिंग दा तोंगान बा मखलगी ngaklo ओइबा पोचै सिंग अथुबदा येनथोकनी हाइरे CRC SRE kami amasung ilanto itu semua di efforts RUI istimani makaba dari beneficiary seperti itu hari ini estimasi di disability persons stage kami dan school di beneficiary ada di sini community ini hasil semua RUI ayah asal senior citizen sampai teman-teman di accessible device di makhluk orang tua di zikir yang di sini makhluk orang tua di ini kita
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯝꯞꯇꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯈꯪꯗꯣꯛꯕ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯤꯌꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯂꯤꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤఆꯔꯁꯤ ꯇꯥꯛꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯁ ꯇꯧꯖꯔꯒ ꯁꯤआꯔꯁꯤ ꯇꯥꯛꯂꯒ ꯑꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ RMC ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯤꯡꯁꯨ ꯄꯤꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯤꯌꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯨ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯠꯊꯕꯤꯔꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯃꯦꯟꯇꯜꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯕꯣꯁꯇ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯦꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤ Isagi kananaba khanduna 44 EITB Local Farmers and Land Owners Development Association da wafam amata tanaramdana thabak tawbidanaba patadar amadi longi singda appeal torakli association asigi president 𝐾𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬 ꯈꯨꯗꯦꯛ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯇ꯭ꯔꯤꯜ ꯑꯃꯗ 44 EITB ꯂꯧꯀꯣꯟ EITB ꯈꯨꯅꯧ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯔꯦꯚꯦꯅ꯭ꯌꯨ ASO ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯂꯧꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯁꯥꯒꯅꯤ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤ ꯄꯇꯥꯗꯥꯔ ꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯍꯥꯏꯖ ꯆꯠꯆꯗꯨꯅ ꯂꯧꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯄꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯇꯥꯗꯥꯔ ꯁꯤꯡꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯀꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯗꯨꯅ loisindana lairibani asigumba tangkak asida kanagumbi-singna loop asibu khangbi ubidana masa masagi kananaba oiba wafamda sarkarda approach tawbagi thabak chathaba oiroidaba wafam phongdoknaba awangba thaki mifamda insist tawba haijinba khochinba amadi insinbana chingba tawbigadaba lairabadi handokpiyu amadi loop asiga hana tanabiyu karigumba isagi lanaigi kananaba loop asibu nathairaga isagi apamba adu khak tawrabadi lawfam asiga mari leinaba thabak thoram tawramlabadi lawmi patadar singna lupna lorokpa warepki aphaphatta isa isana lawbigadabani haina cherolasina makha tari Churachandpur district ki Hangleb assembly constituency amadi Kangpokpi district ki Saitu assembly constituency ki marakta lairiba Nagakul Kuntra Maribu ngak sen bada achoba thodang loriba village guard ki volunteer singi damak kharada oirabasu mateng oina ba haiduna Khurai assembly constituency ki political activist Haurungbam Asirjit Atopa Ming Boichana ngasi nongmada Tangdaba Yadraba Potlam Singh Tengbang Pikre Hairiba Khurai Assembly Constituency gi political activist Haurungbam Asirjit Atopa Ming Boichana Lutingba Kangbu amada ngasi Saitu Assembly Constituency gi Parengda Khunjau da leiba Khul Kuntra Mari gi oina leiriba village guard ki loisangda hakthengana chatuna volunteer sing lauriba thodang aduda kharada oirabasu mateng oina ba haibagi pandamda nongmada tangdraba yadraba Potlam Singh adu khutsinaki bani Tengbang Khongchat aduga mari leinana Khurai AC gi political activist Haurungbam Asirjit Atopa Boichana haikibada handak lamdam asida tatharakliba lan asi aikoi maselgi marakta thokpa lan nate masidi mapalamdagi changsilakpa foreigner singna yelhomi singda atamnana tatharakpa amadi lamdam asi khudum chansina bhonarakpa lan amani haidiba thodok sing asina maram oiraga nagagi silinawgi khul maru oina Churachandpur amadi Kangpokpi gi marakta leiriba punna khul Kuntra Maribu ngak senbada atoba thodang loriba village volunteer singi damak amadi naga ichilinaw singi awabada saruk kya boina mahaki maikaidagi nongmada changdraba yadraba Potlam Singh asigi mateng pangbani maru oina mapalamdagi changsilakpa mayamna lamdam asigi yelhumi singda atamnana atek chatharakpa asina maram oidaga haujikti leiminariba yelho purup sing asi amatta oina punsilakpa haure haiba yai maram aduna apunba manipurgi saktam asi kaidaba yelhomi sing asi mapung fana punsinduna khongpham setna leminaragani haibigi achoba thajabasu leire haina mahakna fongdoki amaromda Khulai assembly constituency ki Haurungbam Asirjit Atopa Ming Boichana Saitu assembly constituency gi manung chana leiriba parengda Khunjau da laktuna Hangleb AC amadi Saitu AC ki marakta leiriba naga gi Khul Kuntra Maribu ngak senbada achoba thodang loriba village guard ki volunteer singi damak nongmada changdraba yadaw Potlam Singh mateng piramba asigda naga fools ki customary bench ki chairman Hanel Lungai Singh gi maikai digi thagatpa fongdorakli Kecema bidagi lakur yang sina sebenarnya naik segi keno sini lagi mapa saya hai tarik saya bukti lagi ba naga ba kulsing na kul kuntramu saya tarik saya naga tarik kamu besar sing kul laga koi saya lagi ba siga koi yellow singa kamu kan nunggu nawa ada si asing berde etnik kinate
masi akoi foreigner versus akoi indigenous hai tare ko hujikti akoi lejaramba hana lejaramba akoi gi kanglup singchida apandai lakpa kanglup singchida akoi kudam chanaba hono akoi lan ama khange ado akoi sinau singna wana ta kanga asuk lei bad nate adu kengba ning siglena awana ta ka sida keng ti ka pang je na sum khalak padagi hom sei bai sinau singa bane do moi sinau singa ju yam yam da ba koi na pugirak pa pochai kirang je loksin bi ne hai bagi kenoga pung chen thaja bolore na amna harau pochai yerong wi singje hojek koi amatu sin bagi kan thomo da lai pun ba hawe maka ta na so koi amatu lebi na gani hai bagi asa sai tagi chawba sa am khak lei jai aseng bodi koi hujik lei se koi keno ne koi gi aina hajagi ba sai ethnic class ta dia je koi foreigner versus indigenous ai tare ko elongwi sing ga thengna la ne nai hajage do soidna ai pulak ni khale ai punbu ju hore sam na kan rangi reli do ju khudam ne ko korai gi intending candidate agi da basina si akoi put hills lei ri ba kangbu asibu naga isinau asibu akoi indigenous kangbu ni sing da lejaranga su haibagi wakalon da ngasi awa na taraba matam lang sina lepham chafam khangdana awa na taraba matam sida magi ngamjaba thakta sininau oiba amagi minung sigaloina ngasi purai ba sa tha si yamna pubira dana mana pubira pose akoi nadi wahai si natna akoi rinta waiba piba sungamde adu mana toru bathabaka isona body bi bo oisno aduna ai hills ki chairman amo oina mana toru bathabaka afaba ngaiba isona pibi bo oisno Thobal District ki Wangkem Assembly Constituency ki manungda laiba Bisnunaha Youth Federation yaidipok BYFY na sinduna leptana satharakpa mahiroi sing mupukning thogatpa amadi career counseling ki thorom ama ngasi Bisnunaha Pukri achoba mapal laiba BYFY ki community hall da pangthokre mahiroi sing ki pukning thogatpa ki thorom aduda Wangkem Assembly Constituency ki MLA CLP leader Kaisam Mega Chandragi loinabi Srimati Kaisam Robita Laimana athoiba mitunglen BYFY ki president Ananda Laistramna thoromapu aduga retired Headmaster Laikram Ibo Bising retired MPS Maibam Babu Mite BYFY advisor 𝐶𝐢𝐯𝐬 𝐁𝐫𝐿 Amadi Thoramadura special speaker Oikiba social scientist Dr. Laishram Danabina Akhanaba Mitunglen Singh Oina Sarukyaki Athoiba Mitunglen gi warol piraduna Kaisam Robita Laimana Hai education asina khutlai ama oiraga isagi tungi lambi da chatning ba lambi eduda chatpa ngamgadoribani labdam asigi tungi yumbiran oirakadoriba mahiroi singna awang ba mahigi loksing tansen baga loinana hauna lonset khangna chatpa mathau tai mahai phana hairabasu hauna lonset khangdraba miyoi adudi maithhi rabani haiki ngasige thoram aduda handak haidokiba class 10 amadi class 12 ki examination da position lawrakraba amadi ma wangna phangduna mai paraklaba BYFY na konba mafam dagi mahiroi sing amadi nit mai paktuna MBBS tamliba amasung PhD award phangaklaba sing yauna BYFY ki maikai dagi trophy citation amadi case award sing piduna pukning thawatki Idul Adha na lakpada 𝐋𝐢𝐯𝐞𝐲𝐿 social activist na iyaipa paujel pirakli chahida tang na fangjaba khwaidagi henna khorang na lamdamasigi Islam lining chatliba singna ngaijarakpa matik magun leiraba Idul Adha na lakpada tokhai ba iram damasibu machet thokna khaidok handuna hana sunaba tamthiraba mihat mipun kyaso aikhoi khuding makki laktagi mapu mana thapna thambi ki oirasanu mahausagum nungsinabagi achet palipuna punduna nungsi sanana hingminabagi wakalon hena hengat hanbasu oirasanu iram damasibu thugainaba nungsinana hingminariba aikhoi maselgi marakta imu naimu tainanaba changsilakliba sathiraba illegal immigrants sing mitop singbu maru fangna lamdamasidagi takthokibada aikhoi khudingmakki mapung faraba thodang adu lawminarasi matik magun leiraba itki kumhai asina kathokpagi paujel piduna tola taraba sing mama mapa leijadraba sing leita lairaba kaya sing adusu chapmanaba punsi model amada hingminaduna ngamjaba mateng singsu aikhoi khudingmakna pangminarasi manaba kunai ama semgatnabagi damak manaba kanglup furuk khaidaba minungsi gi thawjal ga loinana hingminarasi haina mahakna makata na paujelakli
Islam Lining Chatpasingi Chahi Amagi Manungda Amuktang Pangtokpa Idul Adha Festival na Lakpada Manipur da Kundariba Islam Lining Chatliba Maitei Pangal Singi Mapamda Manipur Maitei Pangal Welfare Association MMWO na Iyai Papauzal Pirakli MMWO gi Maikai digi Thadorakpa Chirul Amada Festival asina Lakpada Chahi Kayagi Puari Leiraba Yelhau Furu Kanglu Kudingmak Tangdu Leitana Nungsi Chanana Hingminaba Oirasanu Idul Adha na Lakpada Aikoi Pumna Makpu Sembi Diba Mapuna Thousand Bibaga Loinana Lamdamasida Tokli Tangdu Leita Daba Tokaning Daba Todo Watok Kudimak Atubada Waroisin Puraktuna Ing Tapa Nungayai Paba Tangdu Leita Ba Manaba Kunai Emma Purak Pangamba Oirasanu Haukiba Chahi Lisingani Kulum Doigi Mi Tarik Okum Degi Toklakiba Tokaning Daba Todo Asana Maram Oiraga Chahi Kiasi Lamdamasigi Praza Singi Chakau Hang Danaba Hotnabada Atoba Todang Loriba Gari Driver Sing Hauzik National Highway da Panduna Lady Basi Government Akan by Section Thorangal Loinana Yum Yohon Biraknaba Government Ki Pukning Sing Silakli PSC Megi Tani Panda Pangkota Doniba Islam Lain Sepasini Sahi Amri Luna Pun Pangkopa Zaha Festival Mela Kena Manipur Kundariba Islam Lain Setiba Kita Pangan Sengi Punda Manipur Mete Pangan Pangan Sengi Naya Kapau Bizari Festival Asmula Kata Sahi Kayagi Wari Lewa Yaitu kamu kelima tanggung betana si sana itu nawa oleh semua anak bukan mengenai apa itu itu ada hal lah pada ikut pun nama kesalahan itu maupun tujuan itu berbeda namun masalah tahu tanggung betana apa kalau kita tahu kelima aku ada orang orang punya minta apa mengenai apa tanggung betana mana mengenai apa وقمنا الله يسمو حوكي مسحي وزيرو بنتي تريبي ميري داو أهم بلي فقوكي بعد أهم من دوا فقوك أسينو مرم ورقان مسحي كيا أسي تندم أسيبي رزا سيني سكاو أهم دنما هولا ودا سوبت ودا من نوريما غاري درايور سي هوزي نسنم حايور سي نتمنى لأي وسائل كوار مهنا فقوي يوم يوم All Manipur Bodybuilders Association AMBBA na Oza Khangembam Kulesor Singh na Laiki Dabada Awaba Fongdorakli AMBBA gi General Secretary Yumlebam Sunanta na Kudik Piduna Thadorakpa Cherolamada Ozana Hinglingai gi matamda AMBBA da Amadi bodybuilding gi lamda yamna contribution oiramba mioi amani oza asna laikidabada imung manungi awabada saruk yarakpaga loinana oza gi thawaina ingna leiruba oirasanu haina cherolasina makhatari Maitai Pangal Singi Kwaidigi Chawba Kumhayama Oidiba Idul Adha na Lakpada All Manipur Maitai Pangal Clubs Organization Ampakona Yai Papauzal Pirakli Ampako gi Maikaidigi Thadorakpa Tirol Amada Idul Adha gi Kumayasida Manipurda Laidiba Pangal Khunai gi Oiba Chatnabi Haibadi Sariyarat ki Wangmada Thabak Tawbidanaba Ampako gi Maikaidigi Khangalakli Loinana Idul Adha ga Mari Leinana Ka hena Chading Tawduna Prophet Ibrahim na Kathokpagi Gun Adugumna Leiminariba Aikoi Khudingmakta Chelhanduna Amana Amagi Mateng Pangminase haiba wafam ampako gi Maikai digi thamlakli amadi Islam dharma chatpa Maitai Pangal singi kumayesina lakpada Manipurda khundaduna leiriba Kanglup Phurup Khudimak Nungsi sanana amato obegi wakalon sagatpa ngamhallasanu amasung state government amadi mari leinaba department singnasu pochai gi mamal ka henna uwangkhatanaba thabak sing lokhat pinaba ampako gi Maikai digi government gi pukning sing silakli Haukiba tarik tara treta Paubitek Development Forum PTF na PDF ki mayai loisang da pham kiba paugi mi pham amada Paubitek Intervillage Road Sembi na ba thamjaki ba wafam adubu Wangoi Assembly Constituency ki Honorable MLA Manipur Lenga ki Arts and Culture and Tourism Minister su oiriba Khuraizam Loken Singh na Paubitek Prajagi dama khanbiraga lambi asibu black topping tawba yana na ba labeling ki thabak hobirak pasigi damak Paubitek Prajagi mako selaga Paubitek Development Forum PDF ki maikai digi thagat pa phongdorakli loinana lambi semba ki matangda Minister Masamangna Prajamiyam da thamkiba commitment adu thabakta onthokpirakane haibagi chap chaba thaja
थाजब थंबगा लोइनना लंबी एसी क्वालिटी मेंटेन तौबीबगा लोइनना अथुबदा ब्लैक टॉपिंग की थबक फाउबा मपुंग फाना लोइसिन बिरकनी हाइबगी थाजब थमली करिगुंबा मियाम की थाजब असिबु मिनिस्टर अमदी मरी लेनबा डिपार्टमेंट अथुबदा थबकता ओंथोकपिदबा तारगदी मखल मखा क्यागी खोंजंग चंगसिनगनी हाइना पीडीएफ की माइकैदिगी थादोरकपा चेरोलमदा फोंदोरकली न्यू टेक्वन यूथ क्लब अमदी न्यू टेक्वन वुमेन डेवलपमेंट कमिटी मैरा पाइबिना कोकोमीगी मीटिंग मखादा वकत मिफम फंग्रे न्यू टेक्वन यूथ क्लब ता पांगथोकिबा वकत मिफम अदुदा सरुक यारिबा सिंगना इंडिया की प्रॉक्सी वार खुदक लेपु येलहोमी मुथतनबा ललोंग सिनबा लेपकदबनी कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगी मथकता मिलिटरी क्रैक डाउन तौगदबनी लेंगाकना मियाम की वहंग तरेट की पाउकुम पीगदबनी हाइबा डिमांड तौखी सरकार से पेंदबगी मौंग अमा लाखना सरकार करी हाइतारे हाइनाइ फंगबा थमोइदा चापग लोइना इशू अखोई नगागी चामंगा चा तरुक असीबु अखोई हजिनगिबा असीसु खंगना खंजिनदबा उनुसिनदबा असीगुम मयाम से कयाम कोइना अखोई खांगा लेको हाइबनो अखोई येलहोबी अखोई से मुथतपा पामब्रा नत्रगना कनबीगी हाइब्रा अखोई पालिबा सरकार सिना अथुबा मतमदा अखोई गे सिक्सिमा अखोई खंगनबियो अदुगा मतुंग तारकपदा अखोई असीगुम्बा अखोई नगागी इचिनाव खंगदे मैतैगी खंगदे फाखिबा खोटखिबा तौरगा अखोई मथोंग मरोंग खंगनदना ngasiबोक्ता अखोई मांगरिबा मियोइसिंग अखोइना अमाबो मफम मरांग खंगनदबसे अखोई अदुकी मति पेंजद्रे अखोई से करमाइदा हिंगो हाइबनो अखोई अदुगी कइनो दो वहांदो अखोई हजिन पालिबा लेंगासिदा खंगजनिंगी अदुगा मखोइना हौजिबोक सि खंगजनददना मखोइना फम्मिबा सपुलिसिंदो कोन लेरिबसे अखोई यामना पामजदे अदुना अथुबा मतमदा मसि खंगनबियो अदुगा असि ngамदबा सरकारदि फजना मोरेन ग्राउंड फम थादोपियो अखोई असि हाइजनिंगी अदुगा वासु यामना सुमांगजदे अखोई नागजनिंगे पेंदबा ngakpanai silabane aduga ngasing asima अखोई हौरिबा इहौसिदा अखोई लेकाई सिगी अखोई चिनि नाव सिंग अदगी आईडीपी सिंग कांगबु सिंग याउरी पुनमक्से अखोई पुंसिलगा अखोई मयाम से पेंदबगी खोलाव तक्की लाउजेगे हाइबदो आई अमतंग लाउजरगे मयाम अमतंग खुंबिरहुको मणिपुर की ngamkhai मणिपुर की ngamkhai मणिपुर की ngamkhai नगागी फागी बै चातरो नगागी फागी बै चातरो नगागी फागी बै चातरो जेलियारोंग कस्टमरी लोगी मतुंग इना काइपी फाउमई क्लान की केपी जुआंगवांगबु नुंगनांग लुआंग्रांग विलेज की खुलापो ओइना खनख्रे नोने डिस्ट्रिक्ट खोपुम सब डिवीजन की मनुंग चन लैबा नुंगनांग विलेज लैबा केपी जुआंगांग की युमदा महाकपो खुलापो ओइना खनबगिदमक पांगथोकिबा थोरमदा खुबामलुंग दांगमई फॉर्मर लेसेंजेट पास्टर लुंग्रांग बैप्टिस्ट चर्च सेबास्टियन रोंगमई लोकल केसेस ऑफ सेंट पॉल कैथलिक चर्च तोंगान क्लान की रिप्रेजेंटेटिव सिंह अमदी चर्च की लीडर विलेज अथॉरिटी की मेंबर काइपी फाउमई क्लान की लीडर सिंह अमदी खुंजा सिंह सरुग्याकी खुलगी खुलाकपा केपी लानरिंगलुंगना हौखिबा मेगी तरिक तरानिथोइदा लैखिदबना मरम ओइरगा हांगदुना लैरिबा खुलाकपगी फम अदु मेंसिनबगिदमा ख्वाइदगी खुल अदुगी अहल ओइबा अमदी फॉर्मर चीफ ओइरंबा केपी जुआंगांगबु खुलाकपो ओइना खनखिबनि हाइरि नजंग कुकुरेना का कमी तो को हिंदी पुति शोलम हो कमाइनी लोना खतम दीवाना एकु ने तम है गोता बम हिंदी कमाइनी न खतम को था ना शो कता को होता तम ते नहीं तम लो हिंदी गाय तम था हमको फानी को सुना लोना ये लोग समयान हम था तखन यान हम सोन बोल में गन गए वाहन के डेवलपमेंट हो में को जुना हो में को कलाजन का बोलता देता ते पुति शोलो खान कतक काय कनें तें काय रॉक और के बोलो कतक काय हो कथा परम सिनी तेने वान हाउ दु तक खान कनु सुवा तक खान करम को उसु के कोई कान हेलिंग फलाना अपना बोते हाय तंगन का थंदी गादम गोदी के रो हो अब नंग को थोड़ा ने को जी सुता करो भगवान नंगा रे सोथा में लोग नहीं सुना वन बंदी फलो नहीं सुना क्रिस्ताल लोगों में रेवरन ने से बखौले लुंगे लंगा पंखा कदा पांगाय ने नंग खान लुंगे ना हम खान कोलुंगा में था कोलुंग खसो सुजा ठंग खान
Dapat longeng di kalau orang setiap kali kawan jual bungkus ini, so setiap renungan sona kapan kita kan kami kau, nampak pula kapan kita kan hari tu. Hauze aroi bada maroi ba paw mu khana pizari chahi billion tara ni toy ka 10 ahum ngapi gini 10 taruk suraba galaxy ronaldo livestream na puthokuna lautak pat ki maming loduna galaxy du ki maming thon khre amadi politics ta nupi sing saruk yahan baga loinana makhoida thongna piba haiba hiram masida khangabok kul gi thakta khana nei nabagi mifam ama ngasi khangabok ta leiba mmrc and unity park ta pangthokre ngasi gyona notice window tv na sandok chaba numidangi manipuri paw matang ase loijare mideng tabiri pa pumnong po amuk hana khurumjari Admission open. National Institute of Electronics and Information Technology NELIT Imphal-gi tongan ba course singi admission haujari chahi amagi PGDCA chahi anigi MCA MTech AI and ML MSc IT MSc Bioinformatics yauna 2026-2027 session gidamak chahi marigi BCA BSc Computer Science BTech AI and ML amasung chahi ahungi Diploma Engineering da ming chananaba registration toba yaragani PGDCA MCA MTech AI and ML MSc IT MSc Bioinformatics ki oina registration tobagi aroiba numi lagliba June gi tarik 12 ni entrance test na June gi tarik 13 ta pangthokani BCA BSc Computer Science BTech AI and ML gi registration tobagi aroiba numi na Megi tang kunni entrance test na Megi tarik 13 da pangthokani nupa macha amasung nupi masagi hostel gi khudong chabasu pijari SC amasung ST mahiroi singi tuition fee free ojagani pijariba QR code asida scan tawraga online registration tawbasu yagani akupa maro gidamak mobile number 8132062261 natragana 7005106072 da call tawbiraktuna khangbiba yagani Sparkle Educational Service ki Career Counselor ki Female amasung Male ki ahangba post ani kauri Educational Qualification MBA loiba oigadabani Fresher amasung experience leiraba miyoi singna apply tawbiba yagani Hena akupa marol kidamak 7005063196 natragana 9366230077 da contact tawbirao natragana aikoigi office Sparkle Educational Service 2nd floor Northeast Window TV Building Hata New Chikon Road Imphal East Manipur da lingsin birao